Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Coba dibaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alaisa Farhana. Tepuk tangan untuk Alaisa Farhana. Untuk selanjutnya, peserta dengan nomor undian 27. Peserta dengan nomor undian 27. Kepada peserta kami persilahkan dengan segala hormat. Oh, kalau perlu. Kalau perlu. Lain dengan tahu lain. Ini udah ganto dengan nomor 21. Peserta dengan nomor 21. Kepada peserta kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu wa ma kasab. Sayasla naran rata lahab. Amra'atuhu hammalat hasab. Fi jibiha hablum min masad. Coba dibaca surat Al-Quraisy. Ila fi Quraisyin. Seperti halangan, coba dibaca
Inna a'tayna. Inna a'tayna kal-kautsar fasallim li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tengku Muhammad Arka. Tepuk tangan le untuk Muhammad Arka. Untuk peserta selanjutnya,